lecher doni alo loring chamni gula lopi huni bar tugungam le poringe pori chosi ajing buge bon luke. Acts of the Apostles chapter 16 verses 1 to 10. Huku doni alo atalo darbe bela listrabe Paul kam hapane. Huku ho Timothy hanam ajing bu aku done. Mu mangjing bu jiu danage ku ngene. Habe mabdi muge abu nge Greek nyi ngene. Listra la Iconium ge abang bor malange muam aljak pakpane. Timothy ni Paul ange nang pane. Hoge muam mu napane. Hoge gega ni tok pepak pane. Hai ni lokam muge abu nge Greek niye ke hala hukunyo kulo dobu jiu niye chingho pakune. Huku gube ripane. Kemo akilo buluge angri ho Jerusalem olo dobu ajing jingbeng ge la abang akam tunglong ge hangbam la barak niktuk lingnam potam buluge mangnamam kadobe jipane. Habela gerja nge mangjinglo koi gorap pane hoge loki chiri ham bulu koi ke yaya pane. Hoge bulu prigia bela galati be ang pane. Habe mabdi Asia lo agam gyodu be darak hulunge kyang pane. Hoge Maisia lo bulu ang chirini be bitai niya ge be kam bulu ang dobe rika pane. Habe mabdi Jisu ge hulunge bulam ang muma pane. Habe la Maisia ni ang pik laila tros be bulu ipane. Hoge Paul ni ayulo nigri aku kamu pane. Macedonia guluke ni aku alo dakpene. Muam gardung la gyo pane. Macedonia be bolo boto hoge nguluam sakakum tubeka. Hoge Paul huku yuma nikri ham kada Macedonia be angdo be ngulu rirap pane. Hoge isore tugungam lam alo tamser mudo be nguluam guk pane hebe ngulu mangri pakune.